Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Sizwe, Babu Jabulile umfana muhlo ngathi kehlela amazulu amangcengezi. Angisoli futhi angixolisi, ngize umsebenzi wethongo, ithongo lisinike wona ukuthi njengoba sesina i-channel esingakwazi ukusiza ngayo abelaphi bendabuko ngokuhlukahlukana kwabo ngaphandle ukuthi baze bakhokhiswe, unless umuntu eza nento ehlukile. But umelaphi bendabuko uma ephethe umsebenzi omuhle ubothi ucindezelekile, siyakwazi ukuthi simmeme simfake kwi-channel angakhokhi lutho, ngoba la asikho permanent. Kulomhlaba sikho permanent, siyadlula siyakwela amathonga, kodwa sofika esiphithini sothi sibasize ngani abantwana bazethongweni, ngoba labantwana bathwasisiwe but banganika umsebenzi, bathwasisiwe basaphinde bavalwa. Naso ke channel esibanika ukuthi ake ufike nawe, ufike uma wakho, ufike ugogo wakho, sizobona ukuthi sizomsiza njani. Namhlanje sinomelaphi wendabuko osuka endaweni yaseMpumalanga province. Uzobe sesichazela ukuthi eMpumalanga province ukuphi nendawo. Baba asibingelele. Siyabingelela uDokotela, njani? Sikhona kahle lami. Ngiyabingelela nakubalaleli kuzo zonke inkalo eMpumalanga nyakatho neningizimu. Yebo. Yeah, igama lami nguMakhonyezizweni, nginyanga yakhona le eMpumalanga. Mesithi Makhonya ezizweni, imbiza leyo noma wena uMakhonyezizweni? Mina icoko lwami Mkhulu, igama lami lomnyanga lelo. Igama lasemnyangeni. Yebo Mkhulu. eMpumalanga ukuphi nendawo, zekuphi igodlo zakho? Isigodi sami siseMpumalanga eMbombela kwaNyamazane. Okay. Ngiphinde ngibe khona eBrets eMthutlung, Northwest. Northwest. Yebo. Utolekelwa bayisuthu ngoba isitswana lapha ngoVetse nini inkinga isitswana abantu baseMpumalanga. Akathi isona ngiyasazi Mkhulu, ngiyasazi kancane. Ngiyasazi kancane, ngiyasizwa futhi. Uyasiza futhi. Yebo. Okay, shuthi intombi imithi yakuthanda nomzwana uyazi ukuthi thini? Ngiyayizwa. Ngiyayizwa Mkhulu. UseThekwini uzobhukuda kwenzani? Hayi uzowenza eThekwini. Mkhulu, lapha ngiziswe umsebenzi omkhulu, kunabantu abaningi ngapha ngesikhathi samanje, isikhathi sama elections. Kunabantu abafuna ukuthi bathole ikhundla kumaphatha ahlukahlukene efana no-MK no-ANC kanjalo. Ngoba mina ngiyena umuntu ongathi ngizothi ngikhethile iphathi ukuthi ngekiphi, kodwa ke ngisiza umuntu ngendlela afuna ngimsize ngayo. Kunabantu abafuna ukuthi bathole ama-position, ukuze ukuthi umuntu athole i-position khona into ekumele ayenze. Yeah, akusukuthi iposition uzomana uyithole nje. Cha, akuba lula Mkhulu. So mina ngibasiza kuloko. Iposition lento engikwenza yona ifana ukuthi nginikeza mina ikhadi lokuthi ukhona ungena ukungena eminyango la kuvaleke khona. Njengoba ubona kuma department abaningi, abantu abaningi basebenzisa amakhadi or ama-tech. Lento nginikeza yona iyafana ukuthi tech ngifaka emzimbeni kuwena, ukhona ukutholele ngale, uthole into oyifunayo kule phathi okuyona, noma ngabe ufuna ukuba ikhansela noma ngabe ufuna ukuthi unyolo kwesinye isikhundla kuleyo phathi okuyona, ngiyakhona ukukusiza. Yebo Mkhulu. No, kuyezwakala. Isigodlo sakho uthe siseMpumalanga, uthi umuntu ofuna ukufika lapha esigodlweni ezothatha into zomsebenzi, imuphi umsebenzi onawo laphana abantu befuna ukuzolungisa into zabo, usuke ezolungiselwa ngani? Mkhulu, umsebenzi enginawo mina abantu bangibaphakamisela ngeyigubhu. Abanye abantu futhi ngiyakhona ukuhamba nabo emanzini, ngomphakamisela ngomcelela kunkosazana yamanzi, izinto zakhe ziphakame, abone into angakasayibone. Ngiyakhona ukuhamba nabo futhi emgedeni, ngiyocela phela izilwane zakhona, uyazi uhlala amadoda emgede lena. Phinde ngihambe futhi nawo nezinye indawo naselwandle nje, ngiyakwazi ukuthi ngiye nabo abanye. Kuyange ngumuntu ukuthi isithunywa sakhe sime kanjani, ube ithonga lakhe lithanda ukuthi asetshenzwe kanjani. Yebo Mkhulu. Lana uthi ubaphathele ubhalela ukuthi unezigubhu la. Sizoyihlukanisa kule gubhu. Uthe kukhona isigubhu semali, isigubhu samabhizinisi, ama-construction. Umuntu ama-construction uqonda ukuthi amathenda? Khuluma ngamathenda Mkhulu. Ake sibuyele lesothi lesi gubhu esomuntu ofuna imali. Awuchaza lesethi umuntu othi ufuna imali. Okay Mkhulu, isigubhu lesi somuntu ofuna imali sona noma sibiza kodwa imali yakho uzoyibona. Lesigubhu lesifuna imali sifuna ukuthi ube umuntu okhona ukulalela le migomo esizokunikeza yona. So into ezowenzeka asikuthi mhlambe uzothi uhleli kuwe imali. Ingabe ayivutha ukugcwala into ibigcwala. Akwenze kanjalo Mkhulu. Uzothemba ukusebenzile ngendlela, usebenzisa ngendlela ngoyalela ngayo. Yonke imizamo yakho oyenzayo
whatever you push imali echamuka na kanjani noma ukuthi mhlambe umuntu ogembulayo noma ngathi umuntu obusiness noma ngathi uthi umuntu owenza izinto kuya ngendlela ukuthi uphanda kanjani vele kodwa imali izoza ngobuningi okay kodwa wenza kahle ukusho ukuthi hayi ukuthi uzosibeka la ufika imali sigcwele phansi njengamagogorosha cha okay buyele lesikopoti lesi sabantu bama construction ubuthini kubantu ukuthi sesama construction lesigubhu lesi sijule kakhulu Mkhulu isigubhu lesi sabantu ama construction sisebenza ngendlela ejulile ekuyimfihlo okay into ebalekile njengomuntu we-construction asenkwenzele leso sigubhu lesa siyafana nokuthi siwena into okhala ngayo wena ukuthi siyezwa ukuthi umuntu lo mnikazi wamkhala ngani ufuna so into ezowenzeka lokuthi uyayazi ukuthi i-bid number yale tender ithini uyabazi maybe labantu abakuphanele okay ngizokunikeza mina isikhathi nokuthi wenze njani ngabantu ngamagama abo kuze ukuthi igama lakho bathathele igama lecompany yakho kube yiyona oyizonza lo msebenzi kodwa kunezinto uzomela uzenze kuze ukuthi kwenzeke leyo nto le ofuna yona wena impela na asibile lapha esigubeni semali uzothi omunye Babu Dokotela abesifisa ukuba ungasibuzela ukuthi kubaba lodwa ngiyasifuna isigubhu semali angikho mina eMpumalanga ungakwazi ukuthi angifayela kaphepha ngisilande uphepha wangasekhaya awusicacisela lapho siyaposa kwenzeka kanjani cha Mkhulu isigubhu asiposwa Mkhulu akukhonakala ukuthi isiposwa unless ukuthi mhlambe ngabe njengakwezinye indawo ngiseMpumalanga athi angipose ngapha ngiyazi ukuthi khona umuntu engamposela imithi engisebenzisana naye khona ukuhlanganisa leyo mithi amfakele sibese because isigubhu kodwa iphupho lakho lithi umuntu akazilandela iphupho lami ngazi nje ngifisa ukuthi wonke umuntu eze kimi menzele isigubhu asuke naso lo muthi udinga imbuzi yeduna owani lo muthi udinga imbuzi sikwenze njani imbuzi awubhalwa kanje futhi Mkhulu lo ubabade kubhalela Mkhulu lo muthi lona uzofuna uthinta emsamo uthinta ithonga straight okay yayizwa lento leyo Mkhulu uwona umuthi uthinta straight ethongweni ukuze ukuthi lento oyifunako yenzeke uyabona so uma sobuya futhi sofuna ukuyiphakamisa ephezulu usuyenzile imali uzobuya siphakamise futhi ngemvu uyayizwa Mkhulu so isebenza ngaleyo ndlela lento ayisebenzi ngenye indlela vele ukuze kufuneka imbuzi kuyaziwa ukuthi wonke umuntu nanziwa umsebenzi wabantu abadala usebenzisa imbuzi yebo so ingakho ukuthi lo muthi vele ufuna imbuzi awufuna esinye isilwane ngaphandle kwembuzi wena ohamba ekhasini thola leli bhande nesikhwama sasekhasini imake Mkhulu akathola ibhande nesikhwama sasekhasini oyichaza lento khehle yakho Mkhulu yazi kunomuntu othanda ukugembula so into ekhona ukuthi mina ngizomenzela ibhandi yena uzothenga isikhwama okay se uza nayo yonke inhlobo hayi uthi udayisa ngezikhwama cha ngidayisa ngezikhwama Mkhulu kodwa isikhwama mina ngizomenzela uzoza naso yena mina ngithathele imali ngiyibhile bese ngiyamsebenza ngendlela ngizomsebenza ngayo okuyifihlakalo kuya ngokuthi uzofuthi uzobakhokha emalini nokuthi yena angajabulela ukwina kusukela kumalini kuyaphezulu kodwa futhi kuya nangenhlanhla yomuntu so into ezowenzeka uzothi lo muntu mesefika kumina imenzele lezi zinto ngicede lapho ngimnikeze le yamali ngimnikeze nemigomo ngimnikeze nalesa sikhwama sakhe nalela bhandi uma fika emshinini edlala uzozwa lento ingathi emzimbeni wakhe uzobona futhi noma engene ekhasini uzobona ukuthi angiconde kulo yamshini ngoba lento ila emzimbeni wakhe yakhuluma mefika kulo yamshini uyazi ukuthi hayi isikhathi lesi ngasi right pressure lapha imali yakhe uyakhona ukuthi ayibambe angeke ukuthi mhlawumbe umuntu angacede ukuhleta imithi angahlukani nalesikhwama uma uyogembula why uthi umuntu angahlukana nesikhwama uyogembula sisuka sinale mali engibhilile Mkhulu kumele ihlale lapha phakathi le mali ezenayo u10 rand u20 rand u50 rand u100 rand no200 rand ingakho ukuthi akumelanga ahlukane naso lesa sikhwama naleli bhandi kuyahambisana naye loyo muntu angeke uthathele la bhandi nalesa sikhwama nikeze omunye umuntu ukuthi akambe owinela ayikwazi ukwenza kanjalo akusona isithwalo ke lesi cha akusona isithwalo akusona isithwalo sebenza ngendlozi Mkhulu into edlozi sebenza ngomoya wakho ngoba isuka ichonyaniswe nawe leyo nto no Mkhulu kuyezwakala ngifuna singene lento ngoba ngazi noma ububhalela noma mhlawumbe ufuna ukukhuluma ngami lungisa idlozi uma ufuna izinto zikulungele ihlangana phi idlozi nokuthi kulungele izinto umuntu Mkhulu yazi ukuthi indlela zimbili ngaso sonke isikhathi so into ekhona
njengoba ngithi indlela zimbili kunendlela yedlusi ekwenza izinto ngedlusi kunendlela yokuphoqa izinto ukuthi zenzeke leyo indlela yokuthwala le awusathinta lutho mayelana nomswamo so nangithi mina umuntu olungisa idlozi ngikhuluma ngomuntu osanokubekezela usafuna ukuthi alungise izinto loyo muntu loyo kuzamela ukuthi ahlambulule amadlozi akubo ahlambulule umsamo ukuze ukuthi izinto zakhe zenzeke ingakho namanje ngithi mina kubantu baseGoli eMpumalanga neNorthwest nginehlelo lokuthi njengabantu abahlala kude nolwandle ngifuna ukuthi beze bakhokhele senze i-tripping balethe olwandle bakhokhele imali ethize bakhona ukuhlambulula amadlozi abo ngoba abaningi banazo ithunya zolwandle kodwa abahlala kude nolwandle abakaze bakhona ukufika bezolwandle nje bazowenza for vacation kodwa for ukuthi balethe lamadlozi aphila kubo bazowahlambulula bakwazi kwenzeka so wonke umuntu osempumalanga Limpopo Northwest and Gauteng bangangithinta arrange usuku elithize especially leso ngifuna ukuthi impilo yabo ishintshe ingaphindi ifane nakuqala ngoba impilo yomuntu omnyama vele ichumele kakhulu emoyeni edlozini yebo mkhulu no lonto ngiyathanda uma ulithinta indaba edlozi lolu phondo silinika abantu abambalwa loku special kuphela yasiqala phansi olwana lophondo mkhulu leli business phinde likuvikele futhi okay yebo awuchazeke uthi unika abantu abambalwa ngoba kuloko special uthini kubantu mkhulu leli phondo leli ngithi nginikeza abantu abambalwa ngikhuluma ngabantu abaphakeme and abantu abaprofile futhi ufuna nomuntu umbheke indlela ayiphatha ngayo ngoba ngothathele lelo phondo unikeza umuntu ukuthi mhlambe uphethwe injabulo esikhashana uthola imali kaRafu akwazi nokuyiphatha uyabona uzohamba atshengisa abantu ukuthi yena uvikelwe yini ifihlakalo kakhulu so ufuna abantu vele abangathi bayiphethe kahle nje empilweni kodwa nje kwamanje liku special liyakuvikela liyangenisela imali likwenzela yonke into so kuya ngendlela ukuthi uzolisebenzisa kanjani ngendlela ngizokuyalela ngayo uthathe lapha uconsisele ukhulume yonke into oyifunayo futhi uphinde ushonqise ubukhuluma nalo yonke into yakhe izowenzeka abantu bazofuna ukwazi ukuthi ebunyangeni ungakwazi nokusetshenzwa ungathwalanga uthini lapho usetshenzwe ungathwalanga ukuthi nje ucebe nje kodwa inyanga ikulungisela izinto zakho ngoba kunento engifuna singene kule nto oyibhalela ungakwazi ngenzeka ukuthi kufuze ukuthi umuntu azathwala njengoba ubhala ukuthi woza nalento uthathe lento yomcebo yini lento bothi wena umuntu akezela into athathe yini ungasho ukuthi yini ubuza ukuthi lento athathe lento yomcebo uthini kubantu ngabafihlela induku hayi cha mkhulu ayikho ingelo bafihlela yona into ekhona mkhulu yazi imaqala iyacebisa lento okhuluma kakhulu mkhulu iyacebisa kakhulu as long as uzobona isikindo uyithathe uzobona amehluko uzoyibona imthelela yayo uyabona so into ekhona mkhulu le ukuthi bantu abaningi abazi ukuthi njengoba singabantu siphila la emhlabeni umuntu nomuntu omunye unedala zakhe kodwa omunye unezinto zakhe azithwele kwayena ahamba ngazo so angeke ukwazi ukukhula kumbe ukuphakama ukuthi ukhona uthatha inhlanhla wabela abantu bekhona la so nawe kumele uthathe lento ukuze ukuthi labantu babekuphusha nawe khona ukubaphusha uyayibona lento lemkhulu hayi siyabonga lana mkhulu uhlala eMpumalanga noma ngakhona uhlala eMpumalanga mkhulu hayi uthi wangakhona angiso ngakhona ngihlala eMpumalanga yonke ngiyiphethe ngiyayazi mkhulu Witbank uyayazi Witbank ngiyayazi kakhulu iDelmas ngiyayazi Sekunda ngiyayazi kunamadoda lapha eSekunda uthi mkhulu umuntu uma efuna ukuceba uthini kuyena uthi yini ekufuza ayithole wemkhulu uyazi kunedust uyabona emayini futhi le imayini vele ekuyona ukuthi ikhiciza kakhulu imali imali enkulu vele la ngena khona abantu egate ungena khona nemoto ngifuna umuntu angitholele leyo dust le ngathi iyaphephetheka engathi le fluff le okay so thi akuyi ngokuthi ukephi uma ngabe shothi wena use Cape Town nesihlobo esingakwazi ukufikela lapha akutholele leyo dust leyo uthi uma uza la uzofuna lento leyo mcebo uzokhona ukubona lento engikhuluma ngayo uchamuke naleyo ziningi ngempela imine lapha ziningi kakhulu umkhulu imine lapha eMpumalanga ziningi kakhulu hayi ukuthi imine isendaweni eyodwa mhlawumbe eStandardton kuphela cha kwabokwazi eMpumalanga imine kusukela eDelmas Witbank uHenrina zonke le indawo kuneimine yebo mkhulu umuntu umetholele inhlabathi mkhulu sekuphelile njalo uzothi uma mina ngise Northwest ngingayithatha endlana imines zase Northwest azinayo kahle lento engikhuluma ngayo kodwa izila lemine zala eMpumalanga yebo mkhulu ayithathe lento umuntu ayithathe lento umuntu abuye nawe kumina ngizomsiza uzoyibona lento engikhuluma ngayo mkhulu kunomuntu ozofuna ukukuthinta uthini kuyena siphi isikhathi azokuthinta ngathi usesontweni
njoba la uzosenza labantu bezepolitiki la eThekwini ubhekele ukuthi uzohlala isikhathi singana la eThekwini. Ngizohlala amasonto amabili Mkhulu ngoba futhi le sonto leli ngeweekend meliphela nje ngikhophukela ngiyokela eGoli nakhona kulabantu ekumele ngibasize bafuna ukukhophukela kuma ranks athize within their parties because yazi bantu bathola babiza nango comrade mara uma esephuma owenza izinto zakhe akabizi akusazi ukuthi comrade asambe so phakama uyabona sekuya emuva uyakuphatha lo muntu so ngizokhuphuka ngeviki elizayo ngikhuphukele eGoli Mkhulu. Yeah. Sinike inamba ke lapha zokuthola kuyona. Inamba engithozotholakala kuyo i076 645 9823. Phinde kube no MTN 073 072 7759. Oyiphindela MTN 073 072 7759. Babu Dokotela babesizwe babujabulile siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense.